Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Kepenak Desa Sareng Abdi Kang Marwan. Oke teman-teman, di video kali ini saya mukbang basreng ya teman-teman, bakso goreng tuh teman-teman, mantap teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya sikat habis seperti biasa saya mau berdoa dulu. Mantap teman-teman, bentar lagi maghrib nih, aduh mepet nih. Ayo kita sikat habis teman-teman. Boleh teman-teman. Nah, banyak nyamuk.
Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, mukbang kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Mantap, perut saya udah kenyang. Oke teman-teman, seperti biasa ya, yang baru mampir jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, support ya channel Kang Marwan. Oke, yang sudah mampir terima kasih banyak ya. Oke lah, udah cukup sampai di sini. Kang Marwan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.